chế lũ tam beren kita chế các we ki tuan aman kiso chế là cả sen sa leong chế we when irai mai susa kan kucha la la irai lo tong kan rai lo uya pana kan tong kan rai le so cho ko sang le pen arai ko san ti kan poita sang ne prong coach don sapul mo kan me pe ini kupurota ain sawi o ran e ban paron etong sapul mo nasan kan poita to na kai mo oriba sai sanan lelme ya essential me coach kan tongi no yung naramas mo puson papa kilelen isa karaya dabil lo kayaw bil luk bil katete me sa karaya we ko purong chamanta naramas I oton sa karaya we kini lo kaya ni pro coach coaching chamanta sa pun naramas kan orang ka bang puralan malakai ralaw silu o ralaw tayo kombantira ta me dar puki coach de todo pro masan yang aramas Amen Israel kan so to todo pro lo kaya aramas so to kata roto wrong so to kata roto oraman ni utai so to dar puki ori puen kurang ete ya dama karita malakai ilasin katete maro o runga mawa porto utabarana katete dama coach masan yernan malakai ori magamanjok nan malakai rano sidu tayo ebang ka sa insaleta me coach masan yer me bang pakito arama saman me pan chiong to mon son komoro me pan kono bata alaka o bang purong coach kito ilaisa me tuwe panganan nila isa ay may was what so me sense no okay or when putan katete me chail men video aramas de ko nan moy enter el kin so cry coach say kin jok katar to sapol me bieros I ko som palen we ki one coach ala lopot eto tong ki song ko paramas me lo ko ngete pe kasal ke tamro poso ko ma chay ban pe kasal ki a chay ban ka kinta me an ko ta nasa non so ko po sa ikpoita apeng ko sana ya tuna pang poita o tuna pang parat ori so juga teks kasputi ko masa ni yang malakai par po ki samalar on Christ itu na pang poita mara mas cho kasi Mary uya serepin lobulman sakaraya uya wol nama ori nang kilelen so chukwo so lible yamo ma pu tanapan to ke men su so ko to kan te or look songan kiyong kichay kilelo ko chailen chay men ligi na chay pang watek uksarawi chay pang kelang ciakan men suso kelang poitan nasanan coach on rail men susa kan kay men ligi pananago peran pok chay ka kelang ata me yo poita kay ting chay men susa chay ka watek chay ki kato ka pano me okay coach masan image nan katete maron o yechi sa isa lang katete ka tuwa na poita ay ray may sus po ay so resulta no we rano tin dai kabang yang ko chay men diki we chay so we to lul yang mon ko ja kan to ap chay wa ta rano chay lor ren ko chay kilang chay ka kam alam mo ko chay tuwan kauno ko ja kataro to sa pun tuwan song ko mo chay men liki chay so to lu we ya tuwan may suso ko okay rano chay kin ka kamele ko tu ya aku ya ran sal ko tu dai sarau emen ligi chay so matawa ko ka ya chay rongot to ko chay lari aso ayerne e poita ijar ka chay so ka klang ka masa chay ori historian kakila ka chay poson so jipot look kiyong chay kilelo ko ime men ligi kilelo makin ko tong jon lo na even sama kaya makin oraman klangata lumota lang klangata oniyo ka re sangara macho sarong la chay men ligi kung yama isus chok ko sa ya jon lo rageng ko sa ya coach ay so ko coach nan orang
Mainly ko pag masaya chon lo. Or pali lao ten kosa mainly ki me. Sa isa long chen lu kutang pong pugata. Kaya mainly ki ang kakosa. Na achay wewe ki. Anang isangan may suso karay wewe. Tara chay bananane. A mediator o waki. Aman me bangka koto kayong aramas. Me chayin ka wewe. Ori lu tatong ki kamarayan ngayon sa rawi ni manaman enton lo. Ama ka bang watag na noin matu mark aray ko sa iya resyo ko sa iya kanilaw din na biya ko pero ko sa iya kukup ko lelo ko ime sila pa si pukat alu mo utang pukat at kanilaw kanilaw oi ori dami men kakilaka gijail me niya kala pa kayo paratan me dami sa karaya chungol ng gigipay kasal dami udahan emau tame sakarayaan icho me challenge kakilaka challenge makjay pampi kasala miyo kapantalan pereno panmi na sa imo areda emenyang porur pered premier nasiri abosyo loya ore miyo kapantala kay panutami po chay na sa iba kasi karta ma sa rong mau makjay pan mau ichay sir yung mau chay chuban no ke perene unsok wak sang dunan meri amerio wewe ki me coach kan itiata is me mentatong kan masanong irailakan me peni ko tin purot or meri yang minanta ken naurin Samuel yang iso mo puri Samuel akin jangalaren ilay kel kuria or meri yang miminan songan takeo me sucho wewe ki apa sucho wewe ki pung pi serima an sakarayao ut wak sang wewe wewe kier petapan arail coach me tatongki apram puen apayat ebil tatongki ana anelkena pot puen ebil sakarayai ana tuwe panojo puen nan Samoro. Sakaraya Samoro, we? Samoro mo taken wewe ki puen sakaraya uya kapakapir sangat nas uya kapakapir jolong kotor patakyo coach ko para mawi orang kapakabo pansap ngongkong dulpe kasal jo awasante iya man nagmuya kapakapir yamen nangi sir mo isang ni asam bar mo riya isa ko ong may sus makapanguya la parsiman kison puino iray may isiyakan ibe ko sampal orin melupo kata nan isi kwarpo mau kumay panggula usus kumay me siyakan aman or kumay pan usus wat kinyok sen ragentan lot or na kung mababila iko ban isi kwarpo mau wat komban suka isi kwarpo mau sambar tayo pwede ran sompong isok riyaw nan tareo or ewan son isi kwarpo mau nan sompong takeo nan sompong ori udah apal kenyang si kwarpo ori ya kelele mo coach udah tatong itirair pa koros po child and klang ne poida sang kupurong coach narab lucu sa maran sa karayan lucu tarano ime tolong ala wewe na taro otan sa karayaw coach purong chamanda sabol maramas ori tatong kelele ko koros ya ap sakaraya sujumen kami lele igabung ki kami taban anapas masan ingkapon moine perantay ta bela lo po tang yaw mon perade kasi peradao moin imur pegyo ya moin jolong sa mga lain kami pikasa moine so we jolong ban me watorong mau belutano imai katete me coach man sojo inawe coach
Ken masan ni bisyo kung poita. Ken gelang poita rangko. Ais ko maganda yung medya bang poita. Ore, ikapengki story me pitik sa lope. Oi binte mo ini me sakayan. Oh, but udah tuh na inalapan ng history ako. Sa internet niyo mo. May tulong Kaya ale. pusan lala. So mo taon niya lang po son. Taon niya lang po son na. Tulong mo maleti lamo ko me sa jo. Udan. Seriously. Kapag cái ro ko di. Ang ikapang kita dami sa kate pwede. Kaya ko ros niya sa bagay masa puya kata. So ang ko itu isa na sa mata-mata o sa kosa ime. Mungkin secukup acha mo yung intention kay tini mo me kay mo sa ari ikamene me mo kay tini intention me sa karya man ko sa ya auto to yung pwede na sa proyekto tapos Das. Amok, chay chuka kaya nga chay matataw la. yang lagi kita kaya mata-mata mo so even man kiyo nga ya even kakila ka cha perno lapindo kaya me udah peran kita tahu me okay pala nalaray pa na seri yawon katay yung mata tahu even yawon ay tayama nalaram buntan na seri Pues eu mo, porque me tawa nan situation na dami sa karay perante sa lota pues apeu dami kau na chuwang rail ne chon lang me ko rawin ang galom ko yar ko cha aplika ke peran aplika ke epil mina ni rai reu mo me sa just kasan sa yang chay ni rai ro situation na po ang makchay pul chay dale ka ke makchay mem nan sangan Israel men Israel ko makindam mo ka na tawulun situation yo me koy ya chiko manaman kapag tasamtame kakara pramape a first visitation mo amo yadam sarong kapika salitar me anton lang o masan yer me pekasal aksem kanuchum pekasal Yay manuchum awan daw koy nakyer masan daw pita bat patawa baby so pung kaya ichimen mo kita la tame masalan taon atete iko sa umbalan wewe ko wasame mio taken wewe kiyo me ramasananen dan pajo elen activity yang oto kata no wewe ki mio ka wewe ko ime chuno we ka wewe song ko ime parata aplikasi sa letar me lus kita masupaya kata kawanan. Ori imen patuan kami main purya mo ya masupaya ka songosola dami pang pasaya main mo masan patangan pito isanan singol awo ang igak kasaya me agak kuya yung lelang chain kay masupaya kata salota kailan kanangan edente pur pengkau na masa na kailan matangan rong apan din pasay ori moin wasabil pan sa waso yung kailan masa nan po kailan rong matang apan din pasay itu masuk việc mình nhớ mẹ xây dựng lần ta mẹ tại trong lần đa sản xuất khi ông chế bờ mình mọi người sẽ biết là chế các khi ông pin là chế pin alialu yang muốn là chế kinh số bay cao và yang muốn là kinh số bay nhiều có lên long chế bị chế kinh pur yang mới đuôi cho ama sa man bị cho các bọc lên long cao và chế mình phải biết lên mẹ là để ama sa man nấu thang arani chế rong bay tông chế ban mental kata yang jauh tua je so na rumah yo long che even mental kata rumah na ada $1 million yo ke hit jackpot yo ko ban win $1 million ke ban so ko so ako pin men mata wa medal buat ya le ori songan
Sangan matataw kami man challenge pro yung jail at na I can respond to me coach me pero no out likisang at ay comfort dapat ay kan anu yarang ko betul puro yang may kila cho jail or request ya sanang kabete chay or moin ada bil moin na iben bil kakila ka chay jailen alit rong mau ay kapung yung kaunon na si char ka ma chay sa choy o yang mo mga ito na ni eben at nga ko cho kiyong kapung wow ang pension Amen. Ya, imo kailangan yatan ang basa. Sa magkumkas kasalita pina kutong iya. Imiya rong mawang kecil, song kamor putih. Memang mepuasan abanan kamor saucuk. Masa na nakiyar. Apan memang mepokmang kitipa makusong kamaramas mandoko wiwiyatib ko pokmang kiyong kauno. Apan makongu. Pag cucuk siya pokmak nak warpasang kam kamili siya makuwar masakanakan man. Kam kamili siya tupamun masko wiwacha ko to. Ari iyo kilal me kak pilsa wasay kachailan. Sa makauna sabol mamasa noong kamaur na kiyar. Ang kachail. Magchail ang kiyar maur so chikchay kamaur la. Inja witen kachail ta. Manaman koras nan lang. Mi kauna kalawit yar. Jesus alet yar manamanin tan. Nan lang sampa koras mi yare. E masanik may kuway. May kuway kapakapti. Wilpo marin mesumawang kausa sa ngayon sa uchkan. Nasa na bukan na kaya. Taptay si Raylan marang kuat sam coach na coach ngayon sa rawi. Jailan pukataw kami leleo yang datang kimasan pukach. Pag chocho jay pigasal kaya ramas pigasal yang nisangan. Waktok lakan na pilmiyakan. Iyutan may point may lalay mo yung may pilmens mo. Yay ang kaunamasan na pit ko kami or magchailang here kami or icha man kita all makalokang malin me kalokin alit ak raiso makapamila kapang kulaya ne naniel way akakamil mag-rice po kinukula ang akamila le po kilata to po ako ay yamo mo yung amel Mo tangan ping kasalita po kinjamanta acha pin introducing salvation. Okay, kasalelya. Lapit smutan. Kat adapted. Kaya ang imo. Wala kasi Pastor Morgan. Kakamera na makamera pita ko makamera match. Kapang kulay ya. Arungay na may nanel po tani. Kanakan. Di kawewayang yak. Mag-rice cooking. Yala o. Okay. Kakamera na. Kaya nga may strip second siya kakola po eh. Second wow. Pari mo sa mo Akismiya kauli man sawo. Yes. Kailangan yadan iro me pastor mo imbaryo isok sa malaro me sa kopretaro. Pita kuntuan makauno kakamele ang price pula nin lobuo kakamele makapamela kapang walaya nanel kweta itipan adama price po kinungkila tipay ko ada kapang wala ka nanel itipan or wasaryawo yadan so parak pa na pagkakamela mag price po kila tipam ko ap kapang wala nanel pwe kitip ko Ari, yatan masan mo tao niya masan pasambal yo pwe. Ang so may pero nga tao ko yo pung. Iswewo ko mo sa kamele le. Ang kakamel dami ako chimya danin lo po ap sa kamele yang me
tipom ko kisangu kwen lokolongki. Mwan zawi sino matawasangan kamarain mo. Mechika ke kelang la kelang me. Imo. Pulang kraiso kawalyali tipom ko pilar nan palwaro kwen lokolongko komiyong oy. Ari. Chel bangan uchungong sa pulmangkaw na masan iya makong kachel. Ari iya makong kachel. Mahing coach makakiyong yay libana tayo ay lalal suwat na ay likam ay prap. Menlaw makong yun. Kapag melal me posan sang namong yung ang kauno, ay so maka-amin tuwar pasang, kapkapyung kwe makong mukher. Kauno coach kalip, hi coach man mumangi yaw to pensong koros abu hi kalip kak masani pongang kir mel chapan jam-jaman tipin ranche po. Akchay, lapo, kalau kelar api wak cai jam-jam il berapa men iya api men pok cai jam-jaman ayo kuoto. Coach kalip na masani mes pan jam-jaman tipo mo ayo. So ngal maawan na cai coach man na kat coach mak cai papa. Papa sa jam-jaman tip men nakir ko makukot watongi. O watongi nin lopo. Or kalangan ng kauno kaya so chuk mawach at cai kak from chuang story John lang parak. Ronga mawan nan lang alal samba. Weweki. Ronga mawan nan lang alal samba hong sakaraya samoro man na batiti yang kau na kasampat yang kau na kasanat. John lang chuwang wal manat kweki ya batiti. Kiyang ronga maw na puchaka manapan nang kita seriman na pan kau na patak. Inaw may chin-chin tinanluk sang luk isak siluk watidel isak is bueno isak isu kau kawewe yang yang sakaraya tuan jak me panang kita rong mau yo wong mo atwe rong mau chainanen to likoy la palarap solar minan 89 kisari Kakairo ko ta sang nandang mepanang kita sari. Ni HO mes. Apalin. Sucho lagi nang kita sari daw ulit. Ronga maarip. Kakairo lelde sa karaya. Chega klang kawito. Sa karaya kila peita ko. Chun lang sa sucho kupurki kiya kareta weke peikasan. Chun lang masa ni me weke yang ke peikasan. Na ke peikasan di makareta. Ibil juga kiyang usan siya ibang siya sa mga kauno. It's good to discuss it where relate ang kachay. Kung makachay mo, chay ka perenda sa lota, kachay mo. Chay ko protong chay na chay situation. Ma song laudo. Ibil pungki, kiligalangan ni raw mo. Mamandan ko alikin niya laka, punda may win million. Isa sa may mga kamel na mas, isa sa tayo may win million. Amo. Ibilmiye so ako yan ako sa kanya iban nente itak kisechuk amo mo samba mo abi toke mo pukata wiya pana letro okay pa kasyukung kamela la okay pa kakakamela apna mo sa pulmang kaw na masan kawaitan kichel posolar kaw no so koros chaitan sa pulmang coachman siya bang posonan so koroso kamela le kaskas mabang poita punga mela lo ipanaleti Uchungong ang kaunan maasan sa makaunan maasan ikan. Uchungong may pung. Uchungki ang kaunay, pung o melal. Kapag ngayon sa rawi ang kawit kichay. Nan mo'y magchay ni mlale, mo'y ngayon sa rawi. Mga sa rawi pan sa wasay kichay. At chay sa wewe kat ang kamaray ni kichay. Kawewe ang kichay wasakan magchay sa pungalayo. Conflict ka chay mong yung kichay len ka konta o pakmangkit. Mas iso nan may magchay umiyas wag sang may Israel ko pwede so ngayon sa rawian so kauna kung pilara mas miyakin nga nasay coach pon samba kichay mamor ng kalangan no inawan kalangan no memang puson hangeno iputire ipsapa yawan sa umawat or kichay kindak sa pungalak chay kontak chay protopok maka kay maka puli-puli to siya esat say puti
lau kau na kwachin pang kwachin kwach te sapan ame ko sampan dali muy ari kapunga kalangan ng kauno i serata wasakis me i serata conviction way chamanda ranech tuan kauna akin amo pasang kasi serapa sakis yang sederhana was rabaki sinetin meng Christmas kwa ini peti puti ni Saturday ya asa mawiyata kutipa kanchi ko yang nanet kwenta so nga ramas mamia metangko mo Israel sarika metangko ni ay puti yari nan week che last week ita talk may lang langit ko ngoy men ikuanta me yanale ay so wala amigo ko tong ya so ako kono ko tong ya yanale ay meran watch ngoy pasang kuwin ni stowa usap chang kuseli back and forth nan stowa kan pinrapan ki eto hinda oh i-conflicted here yanala api ay apsachale na koy kasabay takasyale ay pil ikakantang niya sa bay ko ay pilinta so isa sa niya patel yung na yanala so okay pa siya bakit nasa mamiya kau na bangkin kawit kin miya kamarin koy bang potong chay na sa rong atama ako no to cham ko ini sto wow lelas minta ka chang se di melal mayale tayo sa obet pero to pa na chika da tarsela o man relate mo niya me ko chika uya betu cha amen ari lamok mamiyo ti siya krong mo ikin mo ari mayale ta chow mo sa sipan chang kuseli ari pileu ka wait mo chay pambil kung kokonan mo ikwatrop nanan sa kwatrop watch pilrong ngayon saraw mi koch re chay pero nasay chay mi nanirairan nawin setan sa chimang chaylen peran ki sa pulnon kauno ka peran ka na panmen steal our joy away at chay pan palian tao nan siyong kapakap ewang ngayon sarawi masa ng coach meditate on it chay sa waspa na chay mapukot kan chay sa waspa na chay te kasi negatiso ang naman chay kakela ka naman chay kakela yaraman ko sa uwa naman kakela ka ang courage po yung magchayla na sa watch we need each other positive pagchaylang ka kukuwi mo na sa ila ko chay ari ay matchachaliw pa ng sa uchukot so chay miya magmaman share mo na chay bang kapaka yip ko may ang irang nagpilala Mary yawa ko sangan iyo sakaray bil ya pikasal rapi kasal buati sinceraben man me saya kendra saya popo setro tuang ol me ogi setro kak liseyanda mo akila ni kasay mere the truth the kaitena pe kasal ki itu setro bangkak me emen kasale main man katakan makasale tamba mere ka pilipil tar ngai saraw me pantata mo programa mo epe kasala pues telling the truth no ya to na ba ko ita mia inon popo para mukau na masa niya ngai saraw me pantata amen may iwag pasang may ang
Sakaraya pues Pulpaki Apo Itrao Eligai Labelar pues Kauno Masani Young. American Paka Mass Banquet. Amen. Or have me Kami sort of poiki yang so me. Why ni rai takaraya men kota ya we. And so was a yana na yo. Moi kamera on Mario Pilipilta Sangnan Pon Sincere Pain Chorus. Yana moin Serapain Mauman Lelapok Kaik Karata Kauno Kupurata Pilata Sangnan Pon Mensus Chorus. Iko ba. Korea eso momon kolo me pues Puyapung. pun saya gimana dagal main Korea kau belum ayu lagi mai Oh, banta yep, wag main amukai ten ma ibilin tayer main na. Main pilikak mata ma main na ini yo sosep. Masuk ni rasa rumah beban, kira pung wagi makom kasalitan me pe kada lepas ko salit pung api dah ko main ni kos pung ain dah. Lang kasong malu we sa but pain ko sa yayar me sere pain may pon man ay ten li topon man wati li topon man po poter abo chukak mich an Mario li may pon misake tuangol pakir or nan ko po nan masanan coach metopon koros coach kiyong racer tay kinja pakay nang puksaraw me ko sa yaman li may pon man na tay kinja tin kilaluwat me sainsan kareta ewiya ko peo me Mary elemoin puede kay teni katodo kan li tayo weweki poco yang kamele me song komoro pang kosto yang una pang kosto peni sa wewe me pang kosto ni limay po at bang yaw gitara bang yaw gitang insaraw Ari kilala mo utan kiyong temen likian niya utang poson Pelata men liki weke Christ cost amo en liki sai Pilipil tarawe weke ngain saraw me pan iyata men liki kan ya ceng or kel ka ke weke me ok chelen yang ko morla chano poson Christ na chay poson Christ en liki me ipsapan ngain saraw me pa ya ay te kin chay pan sang ta panono iray pato sang pain mana ng saraw ya pan chipo chay kamakit lala chay o ay nong eta achay moren men itawen en wait ki mana ay ma me erutan kapung giyong dame chulong wato iping ko sa sanang kapit en uyawiyong lituman na dame kong masa Ari ikapate ko sa hoy kapung ko pwede mo na chay no yung masay melang gipsapan Kailan mo itala chay no pues ano price masa ni di pamka ni makong pero ipang piyong manamanan niyang kakao banda mo itong manamanan ng uyawiyang yan pun masa ni ikapang kiyong coach sapang merong yaw ay pilikin sa wasa yan kurang sama-sama dami kan sila mà cầu nó các chất vậy để lòng năng có sông nổi giờ năng có sông 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 mà nào vậy
ikin kurang wata kata ko ma kong yo Europan piang yo pungan ka te mara wasak poros mi ba ari ikin kurang en muy little manage ko nasa ni ng poita nasa kasi ipan akcik ko tong yung karakara mo ini yung karakter me coach bil kurang kita mo yung ordinary lelapok karakara akcik ko anti nung yung baik rong ajo pil may talara mo taonan ko chin tatong ay mi pan kasi ya ba ape pang yaw yung cotton deli pasang ping mo rapan chumen bol ni rapan oso ni raserio bang tamakamala eura yaw mo naman ang katuwata okay kung ba na kita seryo na seryo bang kamakamal ko so ya yawon kain sing suwat ameri among yung utang ai me bang kai puiti son komoro we wen masaya we son komoro we me pan loko or yang dan mong yung meri li serapin doi chik o dan lalapot sabi mapan patok lewa dan lalapot and Amen. Agus yet me pachuanong chun lang o. Or yet sa pulmang kaon na litungoy and wiyang ya tuwan makom masan yan. amen Chun lang o kach la sampe. And wiyawin in tuwan na amasan. Praise God. Amen. Amen. Na. Go. Okay. Pan share Jackson kawewe kay mekin pilrong nan patak ano kay kawewe tana ranche ko irong ata kawewe tana Luke boy physician managing tinan puksarawa tana Theophilus all kapopo man ari patak merong tana kasampalpan kasampalpan mamianong sench akan wiya kikilan ang tatakan kauno Kueki euran apan mawang sangan tien murkan miaman tuaja Theophilus ol kapapa olindan support and look at the talk look kuyata inchingita pisachikin kasi apan Jesus ar child pil asawa chepil kakutan wewe ki arupatak merongo mo ng courage mamia na mo ang kauno kapayagan mo niya kan pilkila we en ka kuya tatak mau son mo me pil rong patakpan yata no nan wasame American mimiyaw ya Nazareth na wasayo me sampeyin Romans kan mon arbang qualification tana I wasamarang Israel kamal mas mon arbang pur rek mutoja marapang yamiminan fieldo irebang kamal vacation rakungola wasaw Nazareth mon atsuwat arian some mer liseyanda imime Nazareth liseyanda ari tiran rong ko ta me pit mancha mer liseyana ngaman Roman soldier ko ar kutanta no tan ko wala reputation mo ari sang ime ko tong yan sa mi kunuye wat kateo merkam ko preto ta utang ko sampal pue tuacha Mary at chukita utane patong masanin kauno wat ka wewe ki asa kokop kan karos me wiyawitar me tame ban wiyawi me ban kolao mia sinsari man ban puti mia man li bangkay puiti
Masaya. Masayaw. Ang utan ng even though as ang purchase isak silo, pwede upbringing kayan tawiya siya sa nirail wuk sarawukat mo kukoto. Ang so mechon lang para to lo kaya ko melel masa pwede kata rong ipil muene chame asayer mesango pang yawi. Ari pwede maurano la patang utan patang maur kauna matang cha sola afira posono take over we you amaray kareta kamwe matang cha submit and wiyang niya tama kamu masaniyan. Ari ligamu igin madawa muay kumiwat wata ngay kunat Myers tangan at Maureen Mary ipil matawala utana pil kasang palang mo kechay lang sa mapupuksaraw masanya magchay pil patang masanan kau na sang oras mo chay paki mo child more pan chay sipang ganan ki masapwe kape child sin taot kan bangkin matanga cha sola pwede chay panchamanta tama kau na masan niyang child wasan bangkin take over. Ari mo may share tuwan Maria sola ka chapan ki bad reputation me banan kiyo pwede asa kukope bang poita. Ari even though banat suwad kila alisayan lisayanin mo sa ikin siya wawad alisayan pwede. Kaya niyang siya lama-lamang kauno dami asam coach masaniya ari utan submit do mo tanu yaw utan kam imatawala ikopretong siya ang sa upuka sigin matawala okay tuwa siya sangan tama manamang siya milala kate ka siya ban ki atswat kilata आपको असम तमगुया में amor que wait nan nanal me pung sangan kasarot ka naman ako Rusya ban so chuyata me ako che kau na ban take over o pileo me pilmat what asami chekos ko sa me kotong niya utan wasan wata makchay shipilon we ki kasaleyang yan utan mo pileo ko preta me kauno kalep tang mangi autapan mong yung naramas pues sa karayaw ya sangon kasasami wat go iwateng ta arapitang mumontua pa na ang aramas sa pamumontua pa na utan kauno me kilang ache ko seka kakakiway ay kang kaman te momon ngilamaw te putan pleo reaffirm mo utang kauno me mangi autapan nan mong yung naman tamang tan child mean kauno me mangi yar kamwe kasaleta okay kowen kaban sala lo kaya law na kowe utang ko mau pwede imasa autapan mo yan Ari men kyang chay so chikach mo kan. Praise God. Amen. Pung, amen. Cheka kaman, cheka kau na mamang yaw dapat nung yung chika ko ruya kau na watak bisa chikipon. Corner chorus, wasa chorus. O sa pulma, nasan kan no pungo melalan sa chorus. Kalangan sharing na sansalier. Thank you. Thank you, baby Hesa. Oh, yay. Kailangan ng kauno sa pulmasa ng chay sa utipot prong. Nasan kak chay wat agir koto. Sangera chay putyo dal mecha. Pwede masa ng coach kapwan sa chorus. Nanan kang kakailan sa chorus. Kailangan ng kauno. Chay pang prong. Next week chay pang continue. Anyatan. Sang Luke. Chay watak san Luke. Ulel. Luke. 38. Next Sunday, siya pangwatak 39, 40, lel 66. Iman Almeria, kapyung eucha sentence pambukata mo na siya pantaw lang kapag. Paisa ko ng masani. Mary up masani.